revizija, bez tesavufa, jer tesavuf i ne znači misticizam, nego znači stalnu reviziju svojih uvjerenja i svojih amela, svojih vladanja i svojih postupaka. Taj prevod tesavufa da je misticizam je tačan sa jedne strane, kao što ima tesavuf takozvani gnostistički. Ali taj termin za tesavuf, za dervišluk tarikat, da je to misticizam, a to znači zavezanost očiju da moramo zavezati oči pa vjerovati, to važi samo za primitivce. I taj tesavuf je evidentan. Ali u zemanu u kom mi živimo danas, gnostični islam, znanstveni islam, pa i znanstveni šerijat i znanstveni tarikat je prevashodna potreba danas. Zato u našem zemanu se traži od svakoga vjernika, naročito intelektualaca, da obnavljaju vjeru, da prouče svoju vjeru, da bi se postali kompletni vjernici, a ne samo parcijalni, jer šta koristi parcijala ako nema univerzale? To i u našemu tijelu vlastitom postoji dioba opšta na glavu i na trup. Mi znamo kakvi su poslovi glave, a kakvi su poslovi trupa sa srcem. Ono što je u čovjekovoj glavi, to svojim jezikom govori. A ono što je u čovjekovu srcu, to svojim rukama radi. Najbolji primjer ovdje su ova dva velikana u Brucu. Najbolji primjer. Jedan nam je ostavio ilume, ostavio je kitabe, ostavio je teoretsko svjedočanstvo istinitosti vjere, a drugi nam je ostavio praktično, stvarno, realno posvjedočenje vjere. Taj koji nam je ostavio kitabe, to je bio šejh Hasan Kjafi Prušćak, rahmetullahi alejhi rahmeten vasijeten. A taj koji nam je ostavio to praktični primjer, jedno djelo koje je ostavio, koje trajno stoji kao svjedočanstvo dove, tu stijenu koju je sa svojom dovom nastijepio po narodnom predanju, ali sigurno je to istina. Mi moramo da uzmemo to u obzir. Zato teoretska obnova vjere i praktična obnova vjere je nužna potreba. Ali to u našem jeziku, pošto je šerijat, osnovni zakonski propisi, bez koji se ne može, kao što se ne može bez temelja graditi ni jedan sprat razređuje zgrade. Zato svi oni koji su u opoziciji šerijatu, pa makar se nazivali kakvim hoće imenima, sofijskim ili drugim, oni su u zabludi. Imao je pravo Hasan Kjafi Prušćak i njegov kolega drugi Prušćak, Ebu Abdullah, kad je osudio one monahe koji napuštaju i ostavljaju šerijat. Prema tome, to kažem svima. Ali isto tako, oni ljudi koji zapostave tarikat, oni ljudi koji zapostave duhovnost, svoju duhovnu i duševnu vjeru, jer šerijat je u stvari vjera, jeste akli nazarja, akli fijala, uma i razuma. Onaj ko nema zdrava uma i razuma, on se u šerijatu ne zadužuje ni za čim. Onaj ko nema kalbi uniba, kad nema zdrava srca, on se u tarikatu ne zadužuje i ne može biti jeli tarikat. Zato, braćo, u novim uslovima u kojima živimo je neophodno da
da se otmemo uticajima raznim. Još za vrijeme Turske carevine, kad su došli tanzimati reforme, kad su evropski carevi natjerali turske sultane da izvrše reforme društvenog života i školstva, prosvjeta i tako dalje. Pa onda poslije toga kad je Austrija došla, isto tako su vršene reforme i europeizacija muslimana, a onda kad je došla stara Jugoslavija također produženo za tim poslom, pa u novoj Jugoslaviji, pa i sada u ovome novom stanju radi se na tome da se europeiziramo. Mi možemo europeizirati ruke kao što smo europeizirali svoje tijelo, svoju vanjštinu, svoj taj eksterijer možemo ga europeizirati, jer živimo u Evropi, ne možemo se odreći. Moramo prihvatiti sve praktične poslove evropske i živjeti u skladu dunjalučkog života. Ali svoje srce moramo braniti od europeizacije. Svoje srce moramo braniti od europeizacije. Sada pred mladim našim imanima i teolozima stoji jedan teški zadatak da onu socijalizaciju, one medrese i ono učenje svjetovnih predmeta u medresama socijalističkim i kapitalističkim, kad su učili, kad su im nauku predavali profesori oni koji predaju u gimnazijama, mi znamo kakve su toga posljedice. Da su ti ljudi morali biti materializirani ili su bili idealizirani. A idealizam i materializam su strani islamu. Zato s ovoga mjesta svakome onome ko se slaže s ovim, ko misli tako, potvrđujem to da ne može biti obnove islama bez obnove šerijata i tarikata. Bez obnove šerijata i tarikata. Ali vajhaluna, vi ste čuli onu priču kad je nekav sultan s vojskom išao pa došao u jedno mjesto, pa horozi navalili pjevati i ne može vojskovođa da spava. Vojskovođa naredi svojim podoficirima da pobiju sve horoze. Kad su pobili, poklali sve horoze, onda mir spava, vojskovođa spava, sultan. Kad je došlo da se forikuje naprijed da vojska ide, vojskovođa sazove podoficire i kaže: sutra pripremite za noćas i sutra